which hate me see it and be ashamed, because thou, Lord, hast opened me and comforted me. I pray for you under the superintendency power of the name of Jesus. May the Lord show you mercy. May the Lord show you a token for good in your financial aspect, in your marital aspect, in your dreams and your ambition, in your going out and in your coming in your ministry, whatever thing you have, that certificate you are looking for, that academics you want to excel. I pray that may the Lord show you a token for good. There are a lot of people that hate you. They want to see your head. They want to see you ashamed. They want to see you disgraced. They want to see you at the negative and evil end. But may the Lord show you a token for good. If nothing has happened to you in this year, if this month you have not yet received anything as a token of the goodness and kindness of God, then I confirm and affirm it to your life this morning that the Lord will show you a token for good. The Lord will show you a token of graciousness. The Lord will reveal himself unto you. I pray a token of prosperity. I pray for the token of marriage. I pray for the token of traveling, the token of appointment. Let it come unto you. Whatever thing that must be a token, that must be a receipt of the grace of God, that they that hate you will see, that they will know that you serve a living God. I pronounce it upon you. I bless you. I lift you up. I cause your face to shine, that they that hate you, they should get ready for you. You are about to blow. You are about to be on top. You are about to see you not down there, not in the valley anymore, on top of the mountain, in that office, in that country, whatever that shop you're looking for, I am pushing you into it. That passport is getting stamped with the visas you want. I decree a 72-hour miracle on your behalf, that just as you are listening to me and you are believing and having faith, let it happen in your life. Let it be so that at the end of the 72 hours and say, man of God, God has worked in my life. I stand on the anointing of my Father and the altar of my Father, and I decree it into pass, that let the God that performed his words do this in your life, that his name alone may be glorified. Father, I thank you for showing token of goodness unto your children. I bless you in Jesus' name. Amen. Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam dia nkan poni po no na dwen ho so dia djuma we ba ha ni pakon ditum Yankopon Islam se nipa na Baba no pe wa kan sema man papa omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se and let me know, because my first ever time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Esodumuje onyami wewo eje Asida enya bishadi onyami aya enyana sidam Asido enya bishadi onyami aya enyana sidam Dabyo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Asida, we don't know mammy. Mama did the future of the fear. See, I can't such a radi. And one boy in a me, and one boy in a me. Not just in a me, or just in a me, one. Of course, in a me, go group. That's any. And then I did a me, Mommy, I'm quite certain. You're quite you and me, and you're at the I. Oh, what done, I don't know. Now, in the Mudao. When the Mudao, or safe for no buy. And I didn't know my farmer. Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Obuo fa dade fa, anopa ye sinkonya. Ye mu odin. Enya senketwa. Obano, Yabano, The last day of March 2022, and into 31st. Obano. Hey, ya wode jakoko. Aso se ko. Hey. 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 Ka. Wom. Obuoba nyame. Bro. Nyame. Ye frewa bro. Bro. And your Obuoba nyame. Ofori Amanfo nyame. Ensro nyame. Commander General nyame. Hey. Bro. Nyame.
ano pay bro 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 eradi nyame efrawa Pentecost nyame CAC nyame Methodist nyame Roma nyame nyame Obuoba nyame na just say nyame no da so tiase enu ti ne efra no no oh okay ene sa na tie dia ye wa hotoso e wo sa ni ni mu enu nti wo na wo so Yesu biriku o so wabene a wo mmere nche ta nyame wei sa din no o menche no enu nti sa wo woni ebedi a edi ni nyina amen amen ye di ni nyina amen amen ye di ni nyina amen amen ye di amen amen Obo fa dade e fa ba adwuma na no pay amen amen Obuoba Ofori Amanfo edi we nkrofo bi ti anu amhu dwan wo mo di da da di da 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 di di da 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 come on woja me said ye nyame asira no onipa dasani wontumi nya ni hu o kira me asan o ye nipa Santana da enu ntina no woken kan Bible na ukoduru junction so ba bia osese obi pese wokunia owo Yesu mu a agisi odi kan ku Yesu Kristo no oku Yesu ni wie dia ene obetumi akunipa no na woni omo osoro ni asase ni mutumi nyina hye ne nza na wo hwe wo ne meme so wono ne ye bambofo a wo ne hwan wo ne hwan mi bisa wo ne hwan ade enche kam de o makofi oduru wo kan utwi dada woja hey come on Mami power nye wejuma Mami power nye wejuma Mami power ye here power no dia kan no kura no ya de baka hey dan Mami power nye wejuma Emema ni nyina dane ma Womo dane ma Emema ni nyina dane ma Ebi mu age womo yire no bodies abobọ ebi mu kura agba eduku se ne be ya yehunu womo ayehu wom but ye de hia tumi no ne ye de aye wadwuma no ye de aka no kura no se ne tie no ewo Yesu din mo Mami power nye wejuma 42 minutes after 6 a.m. Ifiri sabre ekopim se nondu bebo ti ase mami say the most authoritative political current affairs talk show eje tuato den eno ne yade bro wo ubetumi a join here wo do wadwen kire beba 0594841044 0594841044 wo do wadwen kire de beba endra Ghana mampanyini na nado danko akufu ado okopie mu o my Ghana emra she bedwafie
Ghana ne bobre ne tebie sania esitie wodi akoto o mai mra se bedwafie no anim anopai yenso ye de ato apampan so ye be ni so owianam ye be di mu nkomo ye be doso nsem no na fe ye wia ya hwe the true state of the nation ni ye de atoto de o mampanyini de ko o mai mra se bedwafie no ho ni e bisa sa de opanini ko kan ye ene wu botom ene wo wasetram eye pa na ye betimi atwa mfonyini se Ghana ete se paradise na mom timamufuo ne mom ne betimi a the true state of the nation I don't hear about to ho me no ka se Nyankopon ya adom efiri wo kene kopia water bag baako ebiri mu beton 8 cedis o to baako anom baako pa wo to anom no se wata wo ti ano anom no ebiri mu beton no 40 pesos ilavi ade atum Electricity Company of Ghana almost say Ghana me aya hudu bebre eni e man sadan ko ye eni nti wo mo ebe yensiesie bi nti ye bedundum nkanea 11 no so o mampani nya de ne signature esi so say pan osoafo hwe Ghana sikasem so say ye be hyase ya adwuma me bosome no emu Zisamio say ade 11 atumu dia enwose hospitals empani wa ya na nkrofo gu fam enkrofo dam edida de fam no e wo say tu otimi twa na because some say 11 ni ba saa nyema nyina to betwa wo woteye ensem o mokeka ye woni nyina ya record ye bebo ama o matie edunti say 11 no ya dia atum ne Ghana fo ye se ye betua de a ene na enwo se ensuo twitwa bese nansa ne nan na ensuo maaye e wo se to otimi twa say 11 ya dia atum de a ene ekwan ahodo abo adabiri dwa tete ya pansam se kontebe abo ha de ka ho e wo so mo beye mayen because some me ati asase yenya 11 no ye beye saa ne ma ni nyina da wote wo wasum menso mete ye enu nti me kan enyema no nsi bone mesra wo enya na se dambo ni o 11 abai I was say 1 million jobs no mo kan ho asem no etimi bam because mo kan asase ye gitumu a wo mo de bibi e friend say you start e de ba you start no o say be create adwuma or pepe baako 1 million e de Ghana for enu nti o say ehunu nyuma no wo mo nsem mo kekan ye bebo ma o matie afa wo ma o mutie a o so wo mo onte ase se wo mo nsem wo kan wasan ebo ma o mu atie our posterity it will continue to be the good judge yeah dia sorry tiaye ye kire die nti sorry tiaye o ma kire se otumifo timi wo a woro wo kawa de fa wa batiri so eni nti wo mo age atumi ye se ye ni hwe ka se mo se eno na mo nsa so mu a mo bebo ama Ghana aye dede a yate ye de amemene mfi betua na emom se Ghana na anya dede a enya de yenso ye bekoto nsa de abesira yebusuafo no kura ne ye baako pe ye ka kire wo na so so nti ase a ye se aman a Asidamponyo Inti 11 ba e wo se Ghana economy no afa de nanimu egu ase a wo pa ne ho a wo nhunu ono ankasa na sene mu no e wo se economy ni timi gina ne nan so ana ya mi ka nyansa ni mu a wonfama afa duru ba bi na emerewa na ye kire 11 mu Ghana enipa nka no kre emerewa nyina na ne communication
team members and omo chire 11 mu yate. The minority will always have their say, and then the majority will have their way. And intima have him way yate sika ne yebetua ye de ye kire ya adwene a but mo amfa mo se mo de ne ye enti yade atom enti nsem a mo kan ye ni nyina ye nso ya twero bi ato ho ensem a mo kan nyina ya record bi na ye nso so ye be make sure say mo be ye ni nyina one famman. Hey. Na anopai Mobile Money Agent Association. Wamu esu subjetri ade yo mo kire se 11 no ayaje atum ne begu amadwuma. Sanse ubu nkonta no efiri bra ye hyase se ye di 11 ho nkomo. Enipa dodo no akora Mobile Money no magyaye. De same amiti ya ise ka press se enem. Abano samani abano na eno na nam so bia omode adesrede de to mpanifo anim a kire mo so mo sro mo hwe no mo nye bibi mfamfa ho but anopo Mobile Money fo yi mo nsem a mo kan ti se de mu bu mo pan de agu dantuom enko ba bia na pure water no so ameka ho asem no anopo ye ne wo mo mpanifo be bon komo Oma chere de enti a wo mo beto pure water nim na pure water ba ko ye betena Ghana ha to pure water ba ko a ye ka no anom 40 pesos na je saka kakra bi na pure water ba ko be ko 50 pesos de a ene na awurade wo hunu o man yi mobo awurade hunu o man yi mobo na saade we na ye reality a me ebi ka me won so ebi ka wo na ye ka obi si won te ase ye ka no kurenti ye NDC fu nti no ye mo ye tuo nkuyen ye NDC fu nti awurade nyame awurade hunu ye mobo awurade hunu ye mobo asifu say ye me nko na pure water no say 40 pesos ameto won so utobi me so me tobi enti ade ne koso enye no mame nka ye ko kan wo se ye NDC ni na NDC ni sabi enye nipa na gumu ana enti da bio sebe bia ye durei na eye NDC ni na ebe ka kire Obuoba se Obuoba o man ni mu ayeden I mean sometimes no mu bi mo pass comment bi a wo dwene ho a wo nte ase wo te ase a wo dwene ho adwuma we de adin o Debi. Bihwe mu ko kire ma de kura nka ma na mebo. Ene obi si obufo wa po na chi ma. Obi a wa traso a kire wa de. Na won te ha no mu a obi asori a na obi na no ka ne pe de a kire wo. Because of feel say woni ono ne party nya adwen. How? Mami for you mo brand some fan to media ni so fama. I don't pay me so for penny. Mami mo watching. On see Obuoba no shaking and I'm say here yeah shaky Sehi cry akoya dwuma ba ne achem oh masa enu ti wie mo brand sema no pe o se men kan kira wo se awia no betwe ne ti anopa yi na yeduru awia bremu ankasa nso a awia no nso so bebo kama pa enam se awia no betwe ne ti anopa yi na bebo na agbo awia bremu nti o kire se yeduru anwumra a ensu ne begugu ewo apue mantem miaye ebi eni nti ya no wa hye ne nso de amame nyame nyame Nyame, Edwin so Nyame. Boom.
bom. Ha 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 ha. Da 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 da. Bom bom. Bom bom. Na unim say na bosumi we kwa wiye de na enam say bosumi we yi e kwa wiye na danti nyame mofo ba esa men ka asem nkire o o se na ebesi wiye wante mesi omofo no ba no o se na bosumi ne kwa wiye no ebesi wiye awurade adom be do so ama wo ne bambo be ye kase ama wo enkrofo hyehe wo sum awurade be pa won so ntoma na dom be do so ama wo oso me nka nkire so be so awo ne korienta ban so na wodo be ko bosa asase ne so ene da yi abosome ne kwa wiye no ade bi ye ya ade bi ye awerehwo ade bi a wote ana wo yem ahye wutumi ka se me say awurade ma ne nyina kwa wiye ene ende so tumi am de beka sempa afei wo be sewden nani monyam wo be doso unsa wo se be wura bosome foforo mu ene ti wo hia awurade ahoden wo hia awurade bambo wo hia awurade tumi wo hia awurade wo eya abraboni mu se ne be ya bosome foforo wo ko wura mu no wo de nkonimdie be wura mu wo de ahoden be wura mu enim guase ne niam obonefo ne hyehyɛ se emfon na dombe doso ama wo mo eka omonko nanka wafiri atiasefo asase so eni nti yɛhyehyɛ yade amane ɔhaw aban amane owuo ɛde aba wo so awurade bɛbɔ nadane na wo mo nkonkomoa ɛbɛbɔ mu tiri so awurade adom bɛdɔso ama wo adansedie bɛbu nkama fa wo ne wasefo so bɛdi adanse bosumi epu na ɛba no edi animonyam na ebrɛw edi nkonimdie na ebrɛw edi yedie na ebrɛw bosumi epro na eba no mesi awurade adom ebe doso ama ade ye ya ewo bosumi epro mu awurade be ye firi wo uti so court say de ne court de ne fa de ne sin ha awurade be ye firi utiri so bosumi epro la ye koram ewo yesu demo Kwame Kontobuatin so our Lord FM. Me boss wana me ne Lord FM no. Sehwi be kwai. Was yeah, was this a fire day? Me this a fo wo mani e ding. Wo mani e ding. Omo mpen sisie. Yeah. I'm not pay sehwi be kwai for. Import rotepa. Hey, my power. I heard me because you any day. What? La. Na Kwame Kontobuatin. Minimum sabre unsu wudi wudwuma. Say we gya na wutie me. Say before mo we there. Chale me ba ya mama mani eden. Eno ne ye nam. Nkente sa. Ankaji egu. But ye mu aden. Ye mu aden. I say purudwe no.
Mami Oja. Na quotation ya me de ma o na fe ya de sports atwa so. It was 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. We are reading from the verse 7. The Bible says, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. And the verse is, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Enu tinyame adom odi yetwa yewura March 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Yedidi mu ane eye the 31st of March. Afe wakoni yako awie. Ensempa no bosome March yaka. Bosome March ekwa awie ya neyi. Nia ye hwe animu ne se awurade de enkonimdi abotire no wo de bebo yen na ye de osebo e de awura promo meka osebo na mama kai abranti bia no kan Bible de masofo obi twi ni won hyeda nya de sa na osena abusuafo no de osebo edi be wura aheman no emu abrante no duru ho no mo a ose na abusuafo no de osebo osofo hwe na mu din oso wo yare wo mo de akere bi ni apramire omo di osebo oso omo di osebo omo di akere bi ni apramire na de be wura aheman ni mu otafudija na ehye de na osi so for zere oso omo de akere bi ni apramire no mo de be be wura aheman